Football Titi part janga somli pangana ngai thavele don ta ila Portuguese manager ro pui Jose Mourinho hian ti hian asoi to ni kha Arsenal mi puite Manchester United mi puite Manchester City mi puite thlengin sangni pali sangni panga season Chelsea kha zana anlan tir lo keini khan plom lovin season kan tluan mia lova anni ina anti angin kan ti velo kan ti kan ria a keimania kan soi ho mai thin atia sangni pali sangni panga season khan English Premier League ka Chelsea an championa match somthum pare ta tangin chum somni pakwa la yan chaka chum khat chawan tlom khami season khan antlar nung aphui leya English Premier League chanchina season khata goal chhuat tlem record siamin goal som panga chau an chhuwa match somthum pare ta tanga goal som panga chau chhuwa chu ro pui takani Jose Mourinho hi chuan khati laya an elpui then khat lakatang khan an beise angza na andong lo ni in asia a azeb lem lo khati laya Chelsea team captain John Terry po khan ti hian soin sangni pali sangni panga season Chelsea champion dan kha Arsenal invincible nen khan khai khin thei tur chia kangai lo Chelsea kha kan thazok season tluan khan tum khat chau kan tloma Arsenal invincible khachuan tum som pani te meu draw result an nei atia khati laya Chelsea key player Frank Lampard point ti hian soin sangni pali sangni panga season Chelsea sulnu khachu invincible tuk zetani debate a English Premier League chanchina team ro pui ber chungchanga soilan kan phu atia sangni pathum sangni pali season khan Arsenal in season tluana tlom nei mi alovin English Premier League ka no moi an choya match somthum pariata tum somni parukan chaka tum som pahni draw an nei goal som sari pathum an khunga goal somni paruk an chua point som kwa nein point som pakhata sang fal chungin an championa khami zo chia season sangni pali sangni panga season khan Chelsea an champion ve thunga match somthum pariata tum somni pakwa chakin tum ria draw an neya tum khatan plom goal som sari pahni an khunga goal som panga chawan chua point som ko panga nein point som pahnia sang fal chungin an champion ani Arsenal hi English Premier League chanchina plom lova champion thei unbeaten record nei chunga season tluan thei om chhun an nia Chelsea hi English Premier League chanchina season khata defensive record nei thaber an ni bok heng season ni an ro pui na hian match an khelzat ain anga chaktam jok ero Arsenal an nia draw nei tlem jok Chelsea an ni thunga plom tam jok Chelsea an ni bok goal khung tam jok Arsenal an nia goal chhuat tlem jok ero Chelsea ni in point nei tam jok po Chelsea an nia tebula pahnina poina kalsan tam jok po Chelsea tho an ni an ro pui ve a ma se aro pui jok thlan tur ni sela khoi jok nge ida ro pui jok Manchester City hi sangni som malam zonga khachuan team ro pui ti turan ni lova top club a chiar po an ni ngai lo an hlotlin na enlet po in English League sang bera sang khazakwa samthum pasaria le sang khazakwa samruk pariata no moyan choya FA Cup a sang khazakwa samruk pakahnuwa sangni som thleng khan no moyan choi mi lo boka Carabao Cup a po sangni som malama an champion hunun ber chu sang khazakwa som sari paruk dai to khania FA Community Shield ta po sangni som ma a an champion hunung ber chu sang khazakwa som sari pahnia khan ani European competition a phei chuan sangni som malama khan no moi pakhat chawan choya chu po European Cup Winners Cup niin sang khazakwa samruk pakwa somsari season khan ani heti zong hian soita ila kum sangni som malam zonga khachuan City hian English League sang ber FA Cup Carabao Cup League Cup ti thin FA Community Shield le European competition a no moi an choi zong bel khomin som pahni chawania club hlotling takti tur anni lo shim an hlotlin na atanga te poin club van tlang zinga tel phak tok an nia then khat phei chuan club van tlanga po a thazwal zinga an la da lo fo mai thei ma se football club hi anei tu ain kol tu azerin adanglam thei hleya chu Manchester City hian antifia chiang hle Manchester City hi kumsang hi pariat khan Abu Dhabi United Group Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan a kai hruain lein club chunga hautolokte anin thla nga la chairman po Khaldun Al Mubarak ni zuin ani hi City nei tu City Football Group din tu zingami ani
Sheikh Mansour hi Abu Dhabi Royal Family Member ni in UAE Vice President ani boka United Arab Emirates ha michal langber polani anni Abu Dhabi United Group hian infiamna lama investment kalpuin huang anzau zel boka chuta chuan City Football Group Limited tiin football khovela hian anin hloma United Kingdom chuak angin Manchester City omna thut muna nein anbe chanani anni hian football club an nei tam to hlea tuna hian English club Manchester City a nei tu an nia Australian club lar Melbourne City a nei tu an nia Indian club langsar Mumbai City a po za samruk panga nei tu ni na an neya Ranbir Kapoor ran 18% Mumbai City a nei tu ni na nein Bimal Parekhan za sompasari nei tu ni na aneya Indian Super League club Mumbai City a nei tu ni na share nei tamber hi Manchester City nei tu City Football Group an ne heibaka hian USA a New York City a 80% share an neya Uruguay club langsar Montevideo City Torka nei tu ni na pum hlum an nei boka France club Troyes a nei tu ni na pum hlum nei bokin Belgium club Lomela nei tu ni na za somkwa pakwan neya Spanish club Girona a za somli pasari share nein Chinese club Shenzhen Peng City a za somli pasari vek share an neya Japan club Yokohama F Marino sa za somni share nein Italian club Palermo a za somkwa pali point pakwa pali share an neya Brazil club Bahia a za somkwa share an nei bok heibaka hian Bolivar a club partner an nitel bokani club som chuang daya City Football Group hian nei tu ni na nein football khovela an huang an zau na sato hle heng club an nei zinga hian Manchester City hi an langsar berti theiania kan soito angkhan kumsang ni pariat atangin City a hian nei tu ni na an neya omze nei takin chak takin ma an la zui zat player langsar dam ngalin sum an nei tam an ma chuan thiam hlea player langsar club ro puizok ami te ngei po hlo tam zok pek anin huam miau thina wangin an min thei deuh zela club point player anei thatak zela chuan ma ason chak hle tun hai kumsoma phe chuan khovela club thaber te jingami lo tling berpol team nget berpol anita zela Sheikh Mansour an hnuaia an omtran tir kha kumsang ni pariat kum top lam niin sangni pariat sangni pakwa season khelmek lain anin hau tana khami season chiartel khan season som pasarina tuna hian an hmangmek chuta chuan an leitir season khan English Premier League ka somna ni in season an khara annuwa ero season kalmek tel lovin season som panga a English Premier League te bula panga na aya niama anom ngai tamia lava khang season som panga a khan English Premier League ka panga na voi khat palina voi khat pathum na voi ni pahni na voi thum pakhat na champion tum voi ria te meu an nei ani chu wangin Sheikh Mansour nei tu ani na hnuaia City hi chu an ro pui ta hlea season kalmek tel lova season som paruk an man zo to a khan English Premier League no moi pariat an choya ama zong khan league sang bera tum ni chawan champion ani kha khami mun li zet kha kum som paruk chungin an choi bel man ani FA Cup season som paruk chungin no moi pathum an choya Carabao Cup no moi paruk choin FA Community Shield pali an choi tel bok European competition sang ber Champions League no moi pakhat an choi ta hial boka UEFA Super Cup tum khat choin khovel huapin elna FIFA Club World Cup tum khat an champion ta bokani season som paruk chung hian champion no moi somni pali te mewan choya kumsa khazaria somria ta din kumza somli pangana mangmek club hian kumza somni pariat chung khan top level in elna no moi som pani chawan choya chumi nuwa season som paruk chungin ama kumza somni pariata no moi an choilet champion no moi somni pali loi an choyani chuwangin City hian tuna an club nei tu te hi an ngei hlea an club chanchina an golden generation an man thei pha ani City Football Group hnuaia an om hnuwa City hian in elna an khela Europa League no moi chau an la choi lova an lo tling hle City hian sum an neya sum nei lo se hetiang min an lo tling lawang tia soitu anom thin adik theina chen po aom ome ma se lelam zonga soi chuan sum nei na zong an lo tling vek lova sum mang tam na zong an ro pui kheralo sum nei apoi mo tluk zatin man thiam apoi moa chu City nei tu te hi chuan an kalkop pui tha ema an ro pui pha ta ani bere Chelsea legend Didier Drogba hian Lionel Messi te nena sangni som FIFA World Cup puala fakna lar tak
player lar tak te nena an siam tuma athil ton kha ti hian asoya kum sang ni som FIFA World Cup kheltran ma dewa kei Messi le player dang enge mozatina beverage company kaltlanga fakna kan siam tum khan Messi kha African forest a kan omna hmuna khan kha hmuna cheng mi tam takin an hmuwa anni ho khan Messi kha anin khelpui tamaya khatia Messi an khang mi te ain khelpui kan hmu khan mak kan ti hle ti chuan ain khel zuwa ti hian min hrila DDR ilo hmuem keini hian euro mak ta doi tam tak kan pe chhuwa lain heng mi te hian tui thiang hlim in tur po nei lovin tui bol hlo tak tak an in ani hi tiin atuka company director atangin thu thar kan hrezuya Messi khan kha fakna achan pual ser zong zong kha khalai hmuna mi cheng te tan hlan vekin kha achan pual tur sum tam tak kha khang mi te tan khan tui chun chhuwa siam nan te damdoi in te dina school le infiam na hmun ba ka thil dang tam tak din saknan mang turin atia kha athil tia ka ngai san na lai ber chu kha tiang khopa na sa khan athan pui chungin ama ming ti ri ka ama ming choi san na na man arem ti mi lo kha ani ti chuan chak takin ma alak tira tharuk nuwa Messi ngei mai khan doctor le accountant te engineer thlengin kha khuwa khan atira sum atho kha aman na tur dik taka man ani em ti te a thlen na tur hmuna a thleng thlapem ti te project ruam man angkhan kalpui ani em ti te a fin fia tir le thlap khatiang thil ati nuwa athu soi kariru lua reng tu ni ta voin thlenga ka theingil theimia lo chu South Africa atanga thlona manga kan thlokir le lai khan Messi ne na khan hetiang thil hi enga tinge aruk khera iti tinge midang hriat idu lo tin ka zota ka be sei lo lutukin min chang hetianga ka tina chan chu Africa hian advertisement amamo lova ataka che tak tak na jok amamo atak taka che na chuan ache tak tak ani ti nem nge na amamo kher hleinem tin min chang kha thu kha ka theingil thei lovani Messi hian goal ro pui tak tak akhung towa a goal ro pui bera ka chiar chu khelmuala goal chunga akhung ni lovin midang football po hrelatuk lem lo te thinlunga akhung jok hi ani football hria apiang in Messi hi football khovela a thaber ani ti an hria ang ati ani Drogba hian Messi in ngai tlomna a hmu chiang hleya lansar tumna nei mia lova aluan chhuana ro pui takin Drogba nun hi a hne hle football khovela ro puin goal ro pui tak tak khung ma sela football po hremu mal lo African kho pakhat pui ngai em te thinlunga thatna atu kha Drogba hian Messi goal khung ro pui bera ngain thinlunga goal a khung hi aro pui ber tin ha hi pin afakani Messi hian thil tha tam takatia ma se ama hian asoi khat hle thufingin midangin ithil ti that soijok ro se ati angkha Messi a hian mu tur aom thin ani in khel result soi chunjom don ta ila hemizoa hian transfer thuleng kan soi chunjom don nia Nizan Khan La Liga match khat khelania Girona chu an mikhwal Real Betis in gol thum gol khatin an neya goli luna match a hian mikhwal team Betis hian minute rukna Johnny Cardoso mangin man hruaya minute somthum pakwana Manchester United atanga lona an ho Anthony mangin an khung bela minute somli panina an playmaker Isco na khung bel boka Real Betis hian first half a sethum fine man hruaya second half minute somriat pangana mual nei tu Girona hian stuani mangin gol khat an khung ve rama goldang lu bel lovin mikhwal team Real Betis hi gol thum gol khatin an chak ani he mecha gol khat khung tu Anthony Big hi soizui talokila Anthony hian kumin kumtir classic transfer lain Manchester United atangin lonin Real Betis azoma Betis a hian insiam remnan hun amamo ei lova team tan player poimo le tangkai ani zui zata tun thlengin ala tho hlok reng Anthony hian Betis tan hian match som pasari a khel towa gol nga khungin assist tumlia neya match som pasaria goal contribution pakwa anei ama atanga chuak chance tha atam hle boka Real Betis tan lak nge tlak khopin ache tha ani ma se amane zerin Betis hian an lei nget ngam don empty anti chian arin oma United lam hi chon an shal phal ngei arin omani Nizan Khan English Premier League khelchun zomania Tottenham in Nottingham Forest mikhwalin gol thum alut mikhwal team Nottingham hi minute nga na leka corner mangchangka in elanga corner pe da changa ball kal zela
penalty area pon atangin Elliot Anderson an moi setin a pet luta minute som parungna veilam sira tanga cross ball thatak Chris Utan pet luta khwal team hian bul an tran tha hleya minute som ni an kheltlin mai Nottingham Forest hian goal ni an khungtling man derani Tottenham hian bul an tran that lawan tuar hleya hun tha an nei masak Mathis Tel le Richarlison ten an khoral bok nen first half Spurs hian goal an khung thei lova second half team panin hun tha an nei masak goal a chantir lo zuin Kulusevski tau goal tur Nottingham hian goal line zone atangin an clear man ram boka ma se Richarlison al minute songret parungna Pedro Porro cross ball tau lutin an sipur asu then Tottenham hian an sipur su zo thei in be sei zui hle ma sela an be sei puitlin zo talawin an kloma Nottingham Forest and Spurs khel muala goal ni goal khata chakin point thum an hlo chuak ani ti hian English Premier League team in el som ni ten match som thum pathum theu an khelta match khel ma bak panga theu chau nei toin point som panga theu chau hlo chua thei an neya Spurs hian tum som pakhan hena changin tum som pariat sedan kloma point som thum pasari nen te bula som parungna an oma Nottingham hi tum som pariat chakin tum kwa an kloma point som rukna yin te bula pathumna anin hlangkai vele tathung Champions League spot in chu boruak a sang zela Nottingham hi pathumna anin hlankai awangin Newcastle le Manchester City an tol niam ta hreta Chelsea phei chu Champions League kwata changphak lo jinga an ta thlale taria ma se an kar azim hle te bula pathumna tanga pasarina thleng team panga te hian UEFA Champions League spot pathum anin chu ti theinin tuna hian pasarina le pathumna in thlauna point thum chawaniya match khata in le thal thak thei an lani English Premier League atang hian team pathum an relegate dona Southampton le Leicester City an relegate chiang towa Ipswich hi relegate le ngei tura ngai an ni bok team relegate tur pathum ten season thara EFL Championship an khelanga ti chuan tuna EFL Championship khel me club somni palizinga club pathumin season thara English Premier League an khel vele thungang chutiang chuan anin ban let don ani Championship lama hian team pathum English Premier League a promotion muturan niya team pani in direct in promotion an muanga pakhat chuan playoff kaltlangin promotion an muang tuna hian te bula asang pani Leeds United le Burnley ten direct in promotion an muder towa khel somli pali atangin point somkwa pali ve an nei pathumna Sheffield United tan phak thei ani to lova chuwang chuan Leeds United le Burnley hi an him towa season thara English Premier League an khel don Burnley hi season masa English Premier League khel ma se relegate ta khan niya Vincent Kompany tuna Bayern Munich managerina akai hruai thin hian season khat championship an khel le nuwa English Premier League ka bok anin pet kai le ta ani hian championship a hian record thar te po siamin match somli palia goal som panga chau an chua clean sheet tum somni pakwa te meu nain championship chanchina season khata clean sheet nei tamber record tharan siama championship season khata goal chhuat lember record siam thei turin din mun thataka anding mek bok Leeds United ero season masale sangni somni pani ni thum season a English Premier League atanga relegate niya EFL Championship a season ni antal nuin English Premier League anin pet kai vele ta ani English Premier League khel tur ti chena playoff an khel dan tur chu championship te bula pathumna palina pangana le parungna a season khar ten playoff khelin te bula pathumna le parungna anin machonanga palina le pangana anin machon don boka achak jok ve in Wembley Stadium a playoff final an khelanga chu final match ha chak chuan season thara English Premier League an khel don ani championship hi English football a league sangber dot tu ania hemia hian English Premier League in pet kai tur an zona playoff match bi ka final match bi hi Covela football match sumkeng tamber tin an soi thina achan la threlo kan omtakin soikai lok te ang EFL Championship playoff final a champion team hian Paul Magdalene zathum panga velzet sum an chang thina chu TV deal sponsorship le streaming atanga revenue wangchi te revenue omna chi sang atanga lut khom turani hei hi kumthum chung dai tura ro man thin ani bok final match bi ka achak jok hian an chaka wangin atlem bera Paul Magdalene za somli velzet an hlo thina hei hi final game na hnung berbe chana siamania kumina hian atam zual mai theile ngal
ti chuan sum lu na peng sang sanga tanga pawn maktere zathum panga aya tlem lo kum thum chunga an lak lu thei ba ka hian English Premier League ka an season ma sabera an relegate ngal lawani phei chuan an sum lak lu thei zat hi pawn maktere zathum panga a in ala tam jok don le zela hetiang ani awang hian playoff final a chak hi lok ol na club tan sum le pa ya niang nar thar luai na khopa lok ani zan ina in ala then khat khalchun zom tura oma chungzinga chuan English Premier League ka Manchester City in Aston Villa mi khwalin darsam pahnih le chanve hian anin ma chhondona team pahnih te hi Champions League khel phak tuma in LG ngami an nia wangin in khel munam tak ni tura beise ani La Liga lama match ni khelani dona darsam le chanve hian Valencia in Espanyol an mi khwalanga zanlai pel dar khata Barcelona in Mallorca an mi khwal don bok League 1 a darsam pahnih le minute som panga a Nantes in Paris Saint-Germain an mi khwal don bok ani transfer thule ngai thak chun zom ta ila Daily Mail in tar langin Manchester United chen Wolverhampton atangin Brazilian forward kumsom ni pangami Matheus Cunha an la lut ngei don ni in alanga in remna tluan tling an nei nai to hle ma se Brazilian forward Matheus Cunha hian a contract a release clause pal maktere somruk pahnih point panga aneya hei hi tuna alanun lawa wangin anun hun an nga angai don ni po in alangani Portuguese sanchin bu in tar langin Manchester United chuan scout tirin Porto le Portugal goalkeeper kumsom ni pangami Diego Costa anjir chiang meka Cameroon goalkeeper kumsom ni pakomi Andre Onana hi aman phu to ka an ngaya dor tu anom chuan shal antum don ani Manchester City point Diego Costa hi an be sei meka ani hian a contract a release clause pal maktere somruk pali point pathum aneya Manchester club te hian an la lu du ni chuan sum tam tak sen anin huam atul don Football Insider in tar langin Arsenal chuan Sporting striker Swedish goal khung khol kumsom ni parukmi Victor Gyökeres laklu antum chun zom zel Give me sport in tar langin Arsenal hian Athletic Bilbao atangin Spanish forward Nico Williams laklu antum chun zom zel boka ma se Nico Williams hian club chhuah san adu don le don lo chungchanga thutlungna ala siam lavani Fabrizio Romano tarlan danin Chelsea ina Manchester City rol thar duom thlem chu antum mek Nico O'Reilly chu a khelmek na City hian contract zia thar puyan tuma an hlotling ngei don ni poina langa Nico O'Reilly hian contract thar aziak don ti atar langani Manchester Evening News in tar langin Manchester United in RB Leipzig atangin Slovenian striker kumsom ni pakhat mi Benjamin Sesko laklu antum chun zom zel Give me sport in tar langin Manchester City le Portuguese midfielder kumsom thum mi Bernardo Silva chu a khelmek na Manchester City chhuah san tura ngai ania Barcelona in an be sei mek Football Insider in tar langin Tottenham chuan nipui transfer kongka honhuna Chelsea le Portugal midfielder kumsom ni pakhat mi Renato Veiga palmaktere somthum sengin laklu antum don code offside in tar langin Tottenham le Manchester City chuan Lazio atangin kumsom ni palimi Mario Gila laklu antum dona Premier League club dangte point be sei mekin Spanish club Real Madrid ba ka German club Bayern Munich point center back thang duang tak Spanish player hi laklu antum Football Insider in tar langin Aston Villa chuan English striker Oli Watkins kumsom ni pakomi chu palmaktere somnga atanga somruk velin an shal phal dona Marcus Rashford kumsom ni pasari mi Manchester United atangin angheta leyan duwa an lei theina turin Watkins si sumsiam nan man antumani Fabrizio Romano tarlan danin Real Madrid ina an be sei mek nia soi Xabi Alonso hi akai shoi mek Leverkusen team how to 10 ama Alonso hian Real Madrid pan aduani chuan akong dal antum lo thu an soya hei wang hian Xabi Alonso tan aduani chuan Real Madrid manager ni hi aol samzual pha don ani